O, Minka, kako divno opran veš. Još kako miriše. Otkri mi tajnu. Nema nikakvih tajni, Jerance. Ovo je najnovija Minka. Ovaj deteržent pretvara crno i prljavo u čisto i bijelo. I ne samo to, nego i u novo. Pogledaj ovo. Ovo je stari i poderani džemper od mog muža. Ovo je stara i poderana suknja i to moja. Ovo mi je od malog. Ovo... Od mog muža, Minka. Dobro. Ovo ne znam čiji. Vidi sad šta će se desiti za 4 minute i 23 sekunde. Marši deteržent Minka. I vidi sad. Sve je kao ono... Šta je ovo? Neki mi se kamenac ufatio. Fuj. Pogledaj. Sve je čisto i novo sa etiketom La Costa, Boss, Dolce Gabbana, sve imam, Jaranice. Odoh ja svojoj kući da kupim novi Minka deteržent, a pritom i da uštedim. Jaranice, otkad ja kupujem ovaj Minka deteržent, sve mi je lijepo. I fakat ne smrdi. U saradnji sa institutom David Copperfield, Minka pere sve osim obraza. Kad izađem na polje ja ne pozdravljam niko. Ne znam više ni ko je naš, a ko je njiho. Svi pričaju tiho, sumnjiv mi je svaki. Ko da će mi ukrast ovo malo moji marki. A marke mi trebaju da dam doktoru. Toliko me svi da trebam novu guzicu. Žalio se svima, al me ne čuje niko. Ni visoki predstavnikom previše je visok. Ni hođeni popovi, ni podmićeni drotovi. Na TV-u nema ništa, samo lažu lopovi. Biće, stiće plate za ovih 20% ljudi što rade. Parlament i vlada, to je nadrealno. Moj život i nada, to je nadrealno. Sve više svakoga dana, to je nadrealno. Pa se smijemo stalno jer je nadrealno. Nadrealno. Siromaštvo, stvar prošlosti, upitnik. Čelnici Svjetske banke danas su na sastanku sa domaćim zvaničnicima pokazali nezadovoljstvo trenutnom strategijom borbe protiv siromaštva. Odlučili su uložiti dodatne 3 milijarde eura u obrazovanje. Šta je? U obrazovanje? Jusufel, je li ono tamo medvjed? Ma kakav medvjed? Pusti me da pročitam. Otkud medvjed u predsjedništvu? Šta ti je? Pa je i mene. Obrazovanje i trening stručnih kadrova i dodatnim pritiskom na predsjedništvo odmah je foriran... Jusufel, je zbog me ono autohtoni medvjed. Specijalni ured za borbu protiv siromaštva. Bježmo! Naša zemlja je definitivno jedna od najsiromašnijih zemalja na ovoj planeti, na čitavom svijetu. A ovdje u Evropi specifično, tu su ispred nas sve zemlje poput, Zambije, Tunguzije, Zanzibara, Kokuzistan, Bengalija, tu ne bare ovako s nama negdje. Vrijeme je da se tome nekako stane u kraj. Dosta nam je više toga, započet ćemo borbu sa svim tim neprilikama u našoj zemlji, a na prvom mjestu je borba protiv siromaštva. I vi ste trenirani, obučavani za tako nešto, obrazovani ljudi, tako da kažem. Tako da sada je već vrijeme, vi treba odmah da krenete u akciju borbu protiv siromaštva. Sada, odmah. Gdje ćeš, baba? Drži. Sad je! Slučaj riješen. Eto, već je manje siromašnih.
ajmo penzionerčići, kolika čontra danas. Petero nas gladno, šefe. Petero, pa ja. Petero. Kako ćeš hranit Petero sa 100 eura? Vidi, čontrice za 6, ubila se. Evo ga, za 6, evo ga. Stani, Bolan. Čekaj, Bolan. Pa nemojte, sad vrati šerpu, pa to je moja privatna šerpa, stani. Pa ne možeš mi stolnjak nosit, Bolan, to. Čekaj, Bolan, vrati mi šerpu i stolnjak, to je moje privatno, Bolan, stani, vrati, halo, Dosadilo vam je sjediti u kukuzluku, hranite višečlanu porodicu, nemate prijatelja, niko vas ne zove jer vam je telefon isključen. Dokazani blagotvorni učinak Milje Maraka može vaš život promijeniti iz temelja. Višestoljetna istraživanja su dokazala da para ide na paru, a uš na fukaru. Nakon samo jedne naručene Milje Maraka, za 5 dana u vaš dom doći će nova milja i tako izazvati lančanu reakciju. Naručite Milju Maraka pouzećem za samo 999 maraka. Kao specijalni poklon dobit ćete i porodično pakovanje sunčanih naočala za uživanje u svjetlosti Milje Maraka. A tu je i gratis anatomski dušek za sigurno čuvanje Milje Maraka. Ali čekajte, to nije sve. Besplatno dobivate i bestseller Sakiba taksiste Moj život s Miljom Maraka. Budite Miljin miljenik. Samo još da pročitam, zajednička policija odlučila da će usaglasiti svoje stavove i tako je to. Nakon što eksperiment sa jedinstvenom policijom u Bosni i Hercegovini nije uspio, mi smo se odlučili za novi eksperiment, a to je zajednička policija. Šta to znači? To znači 2 policije u jednoj uniformi. Sad se trenutno nalazimo na lokalitetu gdje je izašla patrola policije na teren i sad ćemo da vidimo kako to funkcionira. Aha, je li to to? To je to. To je to, aha. Dobro, a to, je li to to ili to nije to to? Nije to. Znači nije to to. Dobro. Ovako, vi ste prva patrola zajedničke policije. Vaš zadatak je kontrola saobraćaja. Molim vas da izađete na teren i postupite po naređenju. Ajde, na izvršenje zadatka. Dobro, šef. Dobar dan. Dobar dan. Ova rutinska kontrola. Saobraćajna vozačka. Samo sekund. Joj, vjeruj mi, Jara, ne zaboravio sam na klaviru. Hajmo izaći napolje. Ne moraš izaći napolje. Izaći napolje. Ne moraš izaći. Hajde izaći napolje. Ne moraš izaći napolje. Ti kad budi stavio napolje da ti naređuje. Pošteno? Pošteno. A šta to pišete, mandatno? Ja mandatna. Pa znam ja jednog od vaših kolega. A koga znaš? Nemanju Ostojića. Znam njega, pa znam. Pa znaš ti možda Mehmeda Jakića? A znam ga. Ja ga uopšte ne znam. Pa znate možda Danijela Hadžića? Pa znamo ga, ali... Već smo ga napisali. Pa dobro, ima da poništimo to. Joj, imaš možda 2 popije. Ma može i ovako, nema problema. Mislim da smo ovim dokazali da zajednička policija ima budućnost. Dobro, je to to? To je to. Daj, šefe. Šefe, kad će ti... Ja sam vam lijepo rekao. Konačno stupio je na snagu novi model policijske organizacije zasnovan na pojačanom timskom radu. Nove i udružene policijske snage tijesno sarađuju, imaju bolju pozadinu, čuvaju leđa jedne drugima i uvijek su za korak ispred kriminalaca. Dvostruko efikasnija nova zajednička policija. 50. jubilarni izbor za Mafijaša godine. Za Mafijaša godine nominovani su Uzeti i reketi, kategorija obezbeđenje firmi i ugostiteljskih objekata od samoizgaranja i drugih nesretnih slučajeva. Bakir certifikat zvani Tito, kategorija nove dimenzije i trendovi u privatizaciji i tržištu kapitala. Tule prah zvani Beli, kategorija pakiranje i distribucija praškastih materija.
Biljana Roštiljević zvana Bica, kategorija zapošljavanje mlade ženske radne snage u sektoru usluga. Glasajte za vašeg omiljenog kandidata i osvojite neprobojni terenac, blindirana vrata sa protuprovalnim raketnim sistemom i novu kolekciju pancira. Poštovani gledalci, sigurno vam se nekada desilo u životu da slomijete prst, uganete nogu ili recimo da ispadnete kroz prozor. Tada na scenu stupaju oni, ljudi iz hitne upomoć. Iako sa neriješenim beneficiranim stažom i neriješenim stambenim pitanjem, ti ljudi nesebično izlažu svoj život opasnošću kako bi vam pomogli. Ovo je serija o tim događajima i tim ljudima. Pa šta je bilo, momak, a? Čutite, ne pitajte. Evo, temperatura je dobra, a? To je bio jedan od onih dana kad nema puno gužvi, pa smo moj kolega Mido i ja obnavljali znanje iz prve pomoći. 50, 100, 200, 300, Magreć bio ko se nije sakrio. Ti spaš mene. Ja, aj sad ti žvir. Aj ti, ajde. 50, 15, 20, 25, 30, 5, 40, 200, 300, Magreć bio ko se nije sakrio. Kad u to zazvani telefon. Halo. Hitno bih trebao hitnu upomoć. Pa jeli? Šta vam fali? Dođite, molim vas. Pa ne znam šta da kažem, ja sam od uvijek bio nekako malo drugačiji od ostalih. Uvijek sam se nekako izdvajao i uvijek sam voleo da se igram sa dečacima nego sa devojčicama. I toga dana sam bio nekako naročito usamljen. I pokušao sam da nekako tu usamljenost malo utažim. I stvarno, od te neke igre i zadovoljstva došlo je praktično do neke tragedije. I da nije bilo ovih ljudi iz hitne upomoći, ja stvarno ne znam kako bi se to sve svršilo. Ja opet moram ponoviti, čim zazvoni telefon u hitnoj upomoć, mi mislimo da se desilo ono najgore. Ovaj put bilo je na granici najgoreg. Dobili smo čudan poziv od nekog čovjeka koji nije htio preko telefona da kaže o čemu se zapravo radi. A reci ti meni, šta tebi fali, momak? Šta je s tobom? Ne mogu vam sad objašnjavati preko telefona. Ja, ali kako čovječe da dođemo ako ne znamo šta ti je, šta od opreme da ponesemo? Daj dođite, molim vas, sve će vam biti jasno kad me vidite. Hajde, eto, dođemo. Hajde, eto nas. Namo, Boga, da ide, miđe. Dobro, čekat ću vas, ajde, hvala vam. Znaš šta, ovo je mi nešto čudan. Hajde da vidimo, bogati šta moj. Ajde, vjerujem, bogati. Nije hitno ništa, sigurno. Hajde prvo da odijemo, pa onda jedi, bit će možda bolji apetit. Momak se javljao paničnim glasom i mi nismo znali šta nas očekuje. Otišli smo na lice mjesta i imali smo šta da vidimo. Baš filtracije, šta je ovo? I meni je nešto sumnjiv. Ma ja. Ko bi ga znao? Hoćeš, brat. Hajmo pola. Ajde. Kad smo došli na mjesto događaja, to je bilo za mene krajnje iznenađujuće. Prvo sam mislio da ću početi da se smijem, a onda sam shvatio ozbiljnost situacije i rekao sam sebi, Hido, moraš biti ozbiljan, da bi perfektno obavio zadatak. Napred! Uđite, dobri ljudi. Pa šta je bilo, momak? Čutite, ne pitajte. Evo, temperatura je dobra, a? Pa što su ti tolike oči?
Ja, mislio sam malo pre da će da mi ispadnu. Pa šta misliš ti, Mido, šta ćemo? Boga mi, ovo je za hirurgiju. Ajmo po kolica, ajmo po kolica. Ti se ubio za hitne u kolica. Ajde, vodite me, ljudi, molim. Jao, požurite, dobri ljudi, eno gledaju me komšije. Kasno ti je sad moj jarani. Nema kajanja poslije usavanja. Mi doćemo li mi njega sve skupa s feltragama, a? Ja nego ne znam kako ćemo mu uzeti stolcu. Usat ćemo je. A ja, dobro. Poručio bi svim, usamljenima da pripaze kako upotrebljavaju kućanske aparate i ako ima neki usamljeni da mi se javi. Eto, toliko. Reanimirali smo čovjeka, stavili smo ga na kolica i odvukli do kola hitne pomoći gdje je on posljednjim atomima snage rekao vozite me u hitnu pomoć. I mi smo ga odvezli. Stvarno, želeo bi da se zahvalim ljudima, svaka im čast, tako su urgentno delovali, tako su mi pomogli. Stvarno, svaka vam čast, hvala vam. Ajde, braco, vozi. Aj, ovo je polako, braco, aj, joj, polako, braco, joj, aj, braco me. Evo kućanskog aparata koji je sirotom Neši nanio toliko bola. Upozoravam vas, uvijek pročitajte uputstva za korištenje kućanskih aparata. To bi bilo sve za večeras. Hvala i doviđenja. I ne zaboravite, nesreće se ne dešavaju samo drugima. Super Music Show, lovac na talente. Želite kredit, a nemate žirante? Takmičari željni slave, pobjedom u našem šovu postaju doživotni žiranti. Super Music Show, lovac na talente. Čuveni lovac na talente, ponovo na ulicama našeg grada. Prekrasno vrijeme za lovljenje mladih ljudi koji mogu postati popularni zahvaljujući našoj emisiji Talenti šetaju ulicama. Sa porodicom, prijateljima, džogiraju, evo sa nama je i žiri, dobar dan. Danas ih je lako uhvat, danas grizu talenti. Ma u svakom čovjeku čuči. Evo, ja mislim da imamo jednog potencijalnog kandidata, čovjek je već... Dođi! Čovjek je već s gitarom, ode malo vamo. Ajde, ne skidaj se, ništa dođi. Slobodno, tvoja šansa da postaneš veoma popularan, evo i džogera. Dakle, već dvojicu talenata potencijalnih imamo na našem kamionu. Ništa se ne brinite, upravili ste rukama, ovo su sve velike zvijeri. Novi proizvod na bankarskom tržištu. Lovac na talente Happy Credit banke vam na inovativan način obezbeđuje talentovane žirante. Hvala. Znači, prvu dvojicu talenata smo već uhvatili. To je mladi, kako se zoveš? I zato, kad prelazite ulicu, pazite da vas ne pokupi kamion. Ako vas ipak pokupi kamion, pjevajte od sreće, jer možda ste baš vi super talent kojim će osvojiti specijalnu nagradu Happy Credit banke. Lovci na talente ribice su se zakuprcale u našoj mreži. Imamo do sada najbolji ulov, to moram da vam priznam. Odlični ste, odlično izgledate, nema potrebe da se štedite. Ajmo, recimo da krenemo sa Jackiem. Ja ne znam da se slaže žiri. Ajmo, Jackie. Ajmo, Jackie. Jackie, recite nam nešto o sebi. Otkud vi, kako smo vas danas uhvatili to? Pa, Bog te vas došao iz bijača od nekoj dan, je tako... Vi ste ulični svirač, koliko već dugo svirate na ulici? Tu sam već 2 dana, tek učio, rekao. Zvijezda u usponu.
Odlično, ajmo i neka prva pjesma, onu koju ste najbolje uvježbali, nešto iz vaše repertoara, neka ubilačka baš. Želi da ode iz Bihaća, gdje niko ne razumije njegovu muziku. Uzme stambeni kredit i nastani se u Sarajevu. Potpuno kreditno nevin, prezire kapitalizam, dakle izuzetno pogodan za osvajanje nagrade Happy Kredit banke. Uzmeš kredit odmah i vraćaš ga doživotno. Lovac na talente, muzički show, gdje samo najuporniji i najtalentovaniji postaju žiranti. Lovac na talente danas izuzetan ulov, imamo kandidate ovdje s nama u double backstage-u, znači iza backstage-a smo ovdje sa Jackijem. Gospodine Jackie, da li ste vi zadovoljni svojim nastupom? Pa Bog ti, ja ne znam kako ja, ali prva je bila dobra, ali što se dao tekst treća, onako. S obzirom da je naš sponsor Happy Kredit banka, moramo vas pitati da li imate nepokretne imovine? Pa imam nepokretno drvo u Bašči i na nepokretno. Odlično, sasvim dovoljno. To je bio Jackie, jedan od prvih koji je nastupio i svakako favorit. Happy Kredit i budi happy, sve vrste stambenih i potrošačkih kredita. Kamata samo 28,9% i to sedmično. Ne možete da uhvatite 2 žiranta. Ne očajavajte, mi imamo oko za talentovane žirante. Happy Kredit banka. Žiranti su naša briga. A vi ste? Ken. Kako je bilo, jeste puno trčali? Malo. On je favorit broj 1 za mene. Svaki dan trčite radi fizičke spremnosti? Da, održavam kondiciju. Znate li pjevati inače, jeste se bavili možda nekad pjevanjem? Zar sumnjate u mene? Pa ne sumnjamo uopšte. Ne vraćamo se, minimum 6. Minimum, dakle, 6 talenata, rekao je predsjednik komisije, znači bez toga ništa, jeli? Odlično, evo, da vidimo sada sljedeći kandidat, evo, može gospodin Ken. Slobodno. Slobodno, ne stidite se ništa. Ken, šta ste vam spremili? Odlično. Poljubi me, neka noć mi ne svane je. Poljubi me, neka noć mi ne svane je. Sjajno, svaka čast. Ljubi Čiku. Ljubi Čiku, odlično, Ken, svaka čast. Ko je taj seksi čika, da li neko zna, putena senjorita, oprostit ću... Sportista i romantik u isto vrijeme, dječak iz susjedstva, situiran i sa redovnim sedmičnim primanjima. To nije promaklo ljudima iz kreditnog odeljenja Happy Kredit banke. Lovac na talente, muzički show, gdje samo najuporniji i najtalentovaniji postaju žiranti. Sjajno. Nisam Merlin ni Madonna, ja sam zabranjena zona. Sa mnom je ljubav, vječna totalka, jer ja sam alka, profesionalka. Bravo. Malo mu je duboka ova laga bila. Malo mu je duboka laga, ali bit će to. Žirić ima zaista težak posao da se odluči između ovih kandidata danas. Evo uvijek simpatičnog Kena, također jedan od ljubimaca, pogotovo muškog dijela. Ken, da vas pitamo, radi li vam žena? Dečko, ajde radi. Dečko vam radi, dobijate redovno primanja i to? Pa da, ovo je prilika da se oba dvojica probijemo. Ko će proći u sljedeći krug takmičenja? Ko će na kraju osvojiti specijalnu nagradu našeg generalnog sponzora i postati multižirant? U sljedećem lovcu na talente, Jure Bevanda, živahni dedica sa malom penzijom i velikom prostatom. Dražesna Ajla, studentica medicine velikog kapaciteta pluća.
Anis Dlakaš, mladi roker iz predgrađa, snažnog glasa i slabog karaktera. Daljini čuju se Lovac na talente, muzički šou gdje samo najuporniji i najtalentovaniji postaju žiranti. Kad izađem na polje ja ne pozdravljam niko. Ne znam više niko je naš, a ko je njiho. Svi pričaju tiho, sumnjiv mi je svaki. Ko da će mi ukrast ovo malo moji marki. A marke mi trebaju da dam doktoru. Toliko me svi da trebam novu guzicu. Žalio se svima, al me ne čuje niko. Ni visoki predstavnikom previše je visok. Ni hođeni popovi, ni podmićeni drotovi.